Jučer smo saznali da je odobren naš projekt. Ugovor je na putu i možemo krenuti u delanje. Mislim, nije da baš nismo ništa radili. No, put do tamo nije bio tako jednostavan. Pogotovo ako je vaša tvrtka, kao moja tvrtka, u prvom redu se bavila do sada kroz desetljeća samo prodajom. I to smo mi, rodio sam se u Njemačkoj pa radim sve po propisima, napisao sam da sam veletrgovac, a nisam napisao da sam proizvođač. I odbijani su mi projekti zato što trgovci, a možda i opravdano, ne bi trebali dobivati EU novce, jer tako onako mi zarađujemo kupoprodaje, nije to neka dodana vrijednost. Ali trgovci i razvijaju stvari i nije loše dobiti tako neka sredstva. Znači, naš put do tamo nije bio jednostavan. Morali smo dokazati da mi ni trgujemo samo. Znači, morali smo i dodati neke statističke podatke, prilagoditi naš registar da ne bavimo se samo prodajom, nego i proizvodnjom. To su male sitnice, iz Austro-Ugarske vjerovatno još dolaze, ali važne su. Znači, na putu prema projektu važno je i sve checkboxove administrativne riješiti. I ne odustati zbog toga ako vam se dogodi, odbijen ste zato što fali ovo i ono. A ništa, čovjek nauči, posrne, ali nastavi hodat. Nađe rješenje i krene u projekt. I vrlo skoro Hrvatska će imati jednog novog proizvođača.